Ka-journey, gusto kag better life? Ayaw sa pangayo sa world. Pangayo sa imong kaugalingon una. Ayaw escape. Real talk ha. Kapila ka nag-ingon, gusto ko better income, better body, better peace. Pero pareho ra gyapon imong daily standards. If you want better, demand better from yourself first. Everything else adjust after. Jim Rohn would say, you don't get what you want, you get what you are. Sa una, sige kong pangayo og better results. Pero late gihapon ko, inconsistent gihapon ko, excuses gihapon ko. Ngunya karon nasabtan ako. Life doesn't respond to wishes. Life responds to standards. Kay ka-journey, better standards equals better habits. Better habits equals better results. Demand creates direction. Ayaw hulata nga ma-motivate ka. Raise your standards. Motivation musunod. Ganahan kag fit body, pero ang standard, extra rice perme, late nights, ug daghang next week na lang. Life be life. Sure ka na? Ka-journey, tan-awa imong adlaw karon. Dili imong dreams ang nagbuot sa imong future, kundi ang imong gibuhat kada adlaw. Kung gusto kag better life, start with better standards. Imong time, discipline, effort, o consistency. Ka-journey, one action today. Pili og usa ka standard nga imong i-level up karon. Dapat matulog og sayo. Dapat mulihok bisag walay gana. Dapat buhaton ang kinahanglan. Dili lang kay kung ganahan. Comment better kung ready ka mo demand more and better from yourself. I-share ni sa ka-journey nga gusto og better. Pero ready na mo usab. Push yourself. Kay kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man diay. O ayaw kalimot, ka-journey sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Babush!